Bokajan Municipal Board along ke damtang jakhong ni phai kre trogar ni pen rong sopi angkang kar kok ke pang thira sai ki claim bang kre photum chiklo jon trok kep abainong ke long le det ajok sai chiklem wang we det si kachi song asai ke ding alang litum pen pherangke thengno nangke pachini dona tingki Bokajan Municipal Board along kar kok ke pang thir mate sweeper atum kai keta ami thanga sai chiklem bom si un an pen Bokajan town angkang alo arkok si pang thir ponlo Sitami lapuan cepaduk deda pita kacong dat anamate achiklo bainong abang nangki PG aphan matha thede ajok non an ningkan ho anlo bainong anam kelong leputa pachini এটো হৈছে আপোনাৰ এওঁলোকৰ হল পুৰণা মানুহ আজি 60 মাহৰ পৰা দৰমহা হোৱা নাই আৰু মই আজি হুমুৱা নতুন হয় মোৰ আজি আপোনাৰ 17 মাহ মোৰ দৰমহা হোৱা নাই তো এনেকুৱা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে এটো কাৰণে যে আমাৰ দৰমহাটো কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰি ৰাখিছে আৰু কিহৰ কাৰণে আমি পোৱা নাই এই কথাটো আমি ভাবিব পৰা নাই তো সেইকাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী থ্ৰুদি চৰকাৰক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাক কিহৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি ৰাখিছে আৰু আমাৰ এই 16 তাৰিখৰ এই জুলাই 16 তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীটো লোৱা হৈছে আৰু যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই দৰমহাটো ক্লিয়াৰ নহ'ব তো তেতিয়ালৈকে আমি কাম বন্ধ থাকিব Laso penalong kaprek ke sai chongda dun dedet ajok hemalong kirengji aphan an sitami sungkrunglo athe hemalong apiso asomara phan jo padap ki choji aphan lapen school ke pacharli dun anta sungpik lopusi sai jok je pen laso kache songa sai dengnang kok loputa pachini pon Lasi Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Thuliram Ronghang labang soputhak RD pira bainong ki piponji aphanta kachuningri padopon Kali pulote bainong long letti ke sai chiklem wangwi pusi ningjerinti Laso jok non malom kar koke pang thir thede jok rong sopi malom ke keche keter kamen thu kamen uipensi dolo चाहता है सरकार से कि हम लोग 16 जुलाई से हम लोग काम स्ट्राइक किया है और हम लोग का टाउन कमेटी म्यूनसिपलिटी बोर्ड से हम लोग को 60 महीना से दरमाहा नहीं मिला है हम लोग को कहीं पर बाकी साकी हम लोग का राशन पानी नहीं मिलता है लड़का बच्चा का पढ़ाने लिखाने में बहुत होता है दिकदारी हम लोग को सरकार से अनुरोध है कि हम लोग का 60 महीना तक दरमाहा चाहिए क्लियर आज जो हम लोग का दरमाहा जो महीना जो बनता है वो हम लोग का महीना हर एक महीना चाहिए क्लियर कितना कर्मचारी है हम लोग का कर्मचारी तो सफाई का कर्मचारी ड्राइवर लेके 16 आदमी है और ऑफिस का लेके हम लोग 32-30 आदमी हम लोग है Kamanghu me alama bangke non ke chari bom BJP सरकार तुम काय के ता परिवर्तन alam kaningje kongpen ke cheton te pinlo athe chiklo jon trok ke ba chiklo abai nong long lepu ke karjulong jum piklang sita ladak Bokajan long ke lasonsi nang manderlo Nilitum safai कर्मचारी abang phu atum bainong kelong le puthak sinin nilitum pini labang su dharna bang ni nangkok lo lasi Karbianglong Autonomous Council man kethe parpek akhai CM Thuliram Ronghang patame chuningri lo mate lamthe karju jipu lamai lapon lo kopi posi nilitum phan bainong long ledet ma kopi thesi nilitum phan lapuan kiklem kecipaduk pupen stame nilitum phan nang lang ledet ma lasu aputhak si nilikar jukang tung Bokajan pen ananterang Karbianglong live